turabiyegereje kuri channel Nkuru TV. Ni channel itangiye vuba cyane ariko ifite ibintu byiza kandi ibintu z'agaciro mu mibereho y'isi ya none dufite. Irimo amashami abiri tuzakoreramo umunsi ku wundi ko bukeye nuko bwije. Abazadukurikira mwese muzabisangaho. Tuzaba dufite intego nyamukuru niyo gukangurira abantu kongera kandi kwisana mu bijanye no kwitoza kwiga, kuko isi dufite ubu nyine ni isi idukangurira kwiga. Umunyabwenge wabayeho mu isi wa mbere, ariko hari n'abandi babayeho ariko nikunzwe kuvuga cyane, yitwa Thales. Niwe munyabwenge watangiye ibintu byo gupima by'inyubako, atangira gufata mesure cyangwa izo bita mu France geometrie, kumenya mesure y'ikintu, gupima ubutaka. Ibituza dukunda kubona ngo ikibanza gifite santimetri zingizi, byavuye kuri uwo mugabo. Akunda gukora n'ibindi cyane bya filozofi. Ni umuntu wari ufite ubwenge buhanitse cyane. Rero muri isi tugezemo isaba abanyabwenge, n'isi ikangurira abantu kwiga cyane mu rwego rwose ugezemo. Waba uri umwana, waba uri umupapa, waba uri umumama, bisaba kwiga. Kandi kwiga abenshi babara ko kwiga ari ukujya ku ishuri. Oya, hari bisaba kujya ku ishuri, ariko hari n'ibindi bisaba kwiga vironema isi turimo cyangwa se igihugu mutuyemo. Hari imikorere yacu ugomba kwiga ku manywa na nijoro. Rero kuri iyo channel tuzabona ubuzima bwaho umuntu azabageze mu bihugu bitandukanye, uko umuntu agomba kubona ubuzima bimworoheye cyane cyane. Akenshi nk'ubuzima abantu babayeho mu Rwanda, ababayeho mu Bugande, ababayeho muri Kongo, ababayeho muri Kenya, abageze mu bihugu by'abazungu cyangwa se mu bihugu bindi, hari ubuzima bwaho. Ariko kuri none nzababwira ubuzima bwa Kenya, ku bantu icyo bakagombye gukora kugira ngo bafatishe ubuzima bwa Kenya. Kuko ubuzima bwa Kenya hari urwego ruhagazemo. Kenya ni igihugu muri Afrika giteye imbere mu mikorere, giteye imbere mu myumvire, nubwo hanze dusanga hadakoze kuko twumva, ariko mu mwanya w'ibitekerezo n'imikorere bari ku rwego rwo hejuru mu bihugu bya Afrika. Rero ni nk'iyo ntego nyamukuru tuzagenda tubona, no gukangurira abana kwiga cyane. Kuko uyu mwana atize, hari ibintu bibiri bimuranga. Aba umwana ushobora kubwira ikintu akacyumva ariko ntagikore. Ariko uyu mwana yize, akenshi arahugurwa, agendeshwa inama, akabyumva kandi akabikora. Iyo uzashaka ayo makuru, azaba ariyo ushaka uburyo ashobora kwiteza imbere mu bijanye no kwiga, azagana ino channel. Uzashaka kugira icyo yakunguka, kumenya ibindi bihugu uko bibayeho, uko bikora, ababirimo, abaturage babo uko bakora, nawe azagana ino channel azayibona. Ikindi tuzoba twibanze mu iyobokamana. Ubu nyine dufite isi kiragenda imara abantu, ikabanyunyuza mu bintu tugenda tubona, bigatuma abantu bata iyobokamana. Kandi iyobokamana Pawulo yarabivuze neza, aravuga ngo uru rugendo ni urugendo rusaba abantu biyemeje. Rero uru rugendo ruja mu ijuru nago rurasaba abantu bahagaze neza. Uri mu gusanga dufite urubyiruko rwinshi rwagiye mu biyobyabwenge, bamwe bari mu rumogi, abandi bari mu matabi, abandi bari mu mayoga, bari mu bintu bitandukanye bibosha. Rero twabazaniye kuri no channel, tuzogenda tubabwira ingaruka zazo, tubabwire n'igishobora kumara izo ngaruka, n'uburyo dushobora kubihunga kugira ngo duhunge icyo cyorezo. Kuko icyo cyorezo gifashe guhera ku myaka na 12 abana bari kuja mu biyobyabwenge. Ababyeyi babuze uburyo bafata ubwo rubyiruko. Ariko kuri iyi channel tuzokorana n'urubyiruko ahantu hashoboka hose, nzohagera kugira ngo mbane n'urubyiruko, mbabaze ubuzima babayeho, natwe tubabwire ubuzima bagomba kubaho. Kuko urubyiruko niyo nkingi y'isi. Isi igizwe n'inkingi y'urubyiruko. Ni ukuvuga ngo nka perezida w'igihugu afite agaciro ka manda izarangira, ariko urubyiruko rufite agaciro ku bizaza ejo hazaza. Kuko
agaciro k'umuntu usaka none, agaciro k'umuntu nta kesho. Rero umuntu ufite agaciro ni urubyiruko. Rero uru rubyiruko dufite ubu nyine irwangiritse, natwe tuba twangiritse cyane cyane muri kominote yacu na kominote zindi, ariko twibanze cyane ku mpunzi, kuko impunzi ubundi bavuga yuko impunzi itagira amaboko. Murabona n'ibyapa byaho akanshi bagenda bakata amaboko, bakavuga ngo nta maboko bagira. Rero iyo bagukase amaboko baba bagukase ibyo ugomba gukora byose. Rero ariko kuri none twaje kubabwira ngo mufite amaboko yose, mugomba gukora ibyo ari byo byose. Ubu nyiri igihugu cya Kenya cyemera n'umuntu gukora muri biro, mu makuru ahari, kandi y'ukuri iyo wize wo kwinjira muri biro iyo ari yo yose, kuba ufite ibyangombwa bikwemerera kuba mu Nairobi, kuba ufite ibyangombwa by'ishuri bya hano Kenya, uremera gukora ahantu hose. Ariko kubera yuko twabwiwe yuko twebwe tutagomba gukora, tutagomba kwisanga ahantu hose, bituma abantu bata umurongo. Ariko kuri cano tubazana inkuru nziza ivuga ngo ni mubyuke, hari ahandi mahirwe, hari ubundi buzima tugomba gushikamo kugira ngo tubashe kugera ku cyo twakagombye kugeraho. Rero bavandimwe, nshuti bazadukurikira, turabishimiye kuri cano. Nuzozuka mu gitondo uzoza ureba ngo se Nkuru TV hari iki, uko bukeye nuko bwije ikiganiro kizoza kiyaca, kandi tubafitiye amakuru meza. Twebwe ntabwo tuzokwibanda ku bintu bireba abantu, ya twebwe tuzokwibanda ku bintu zungura abantu, kuko hari ibintu zungura abantu. Abenshi bakunze kuvuga ngo cano abenshi bazikora kugira ngo babone ifaranga bazahembwe. Ya amafaranga urahembwa ariko arashira, ariko icyo washoye mu bantu ntikiza gishira. Rero twe turashaka gushora mu bantu cyane kugira ngo bamenye isi ya none, ikangurira abantu kugira ngo batamenya, kugira ngo isi bakoresha ibishaka. Ariko twaje kubabwira ngo mwebwe mumenye, mukoresha isi icyo mushaka, kuko isi tigira imbabazi, isi igutwara uko ushaka. Ariko twebwe kuturagira ngo icano yacu kirakangurira abantu kugira ngo bategeke isi, kugira ngo isi ntidumara imbaraga bitume twokora ibyo twakagombye gukora. Rero bavandimwe, iyo cano yacu izaba ari cano nziza, n'ubundi kera mwategereye kumurayumva. Abazayikurikira ni abakuru n'abatoya, ariko cyane cyane babyeyi ndabakangurira, mbere y'uko uzoza uryama uzozubwira umwana ngo narebe kuri cano, kuko ni cano izokwibanda cyane ku rubyiruko, mu buzima bw'urubyiruko, kugira ngo barebe uburyo bagomba kubaho. Kuko dufite abana bari mu kurangiza ishuri, ariko gifite imyumvire y'abana, no mu bigaragara ukabona ari umwana. Ariko umwana iyo yatoshejwe nubwo afite igihagararo cy'ubwana, hari ibyo akora by'akamaro, bifitiye umubyeyi akamaro, bifitiye igihugu akamaro, kuruta yuko uwo mwihorera ngo urarinza azokure ngo ubone kumwigisha. Rero twabazana ishuri ariyo Nkuru TV, yo kwigisha urubyiruko uburyo bagomba kwitwaraho mu mahanga, icyo bagombye kwitwara mu mahanga. Yakera twebwe tubishika mu bihugu ibi twagiye tunyuramo, twakaza twiga, badukangurira kwiga cyane, tukiga ku manywa na nijoro. Ndakeka yuko twasomaga guhera mu gitondo bukira. Ariko hari akantu keza bari baratwunguye gafite umumaro, bakaza bakubwira ngo ubuzima bw'ejo hazaza ni amasomo. Ariko twebwe kubera ko twabaye impunzi, umubyeyi umwana asigaye amubwira ngo sinja ku ishuri, umubyeyi akamubwira ngo sawa, fata ijerekani uje kuvoma, fata ijerekani uje gushaka amata, fata ijerekani uje gushaka ibindi bintu, ija mu gikoni ija guteka. Oya, ubwo buzima kuri iyi turashaka guhindura ubwo buzima kabisa, kugira ngo twige. Kuko abenshi bigaga bakarangiriza muri segonderi, bagakomeza na kaminuza. Ariko ubu nyine abantu benshi dufite nabarangije primaire. Ubu nyine muri no societe cyangwa se bino bigo by'amahanga, umwana asigaye arangiza mu wa 8, umubyeyi akavuga ngo umwana arangije ishuri. Oya, turashaka yuko abana bige neza, kandi mu bushobozi dufite burangana naho dushobora kugeza abana. Kuko ubushobozi si bwo burema umuntu, ahubwo umuntu niwe urema ubushobozi. Kandi ndabizi ko nubwo bigoye, ariko iyo umwana arangije form 4 aba ari umwana ufite capacité yo kwiremera ibikorwa ibyo ari byo byose. Rero bavyeyi, nshuti zacu, urubyiruko n'abandi, tuzokoresha n'indimi zitandukanye, tuzokoresha n'amoko atandukanye,
tuzobana n'abanyakenya tuzoba turi kumwe, tuzobana n'abasudani, tuzobana n'abasomali, tuzobana n'abagande, tuzobana n'abarundi, tuzobana n'abantu benshi kuri iki channel kuko tuzogenda dukoresha abantu batandukanye kugira ngo twumve ubuzima tugomba kubamo. Ikindi cyongeyeho, inshuti nziza ikwigisha kubaho. Inshuti nziza ikwigisha ikintu ejo uzosanga kikakumarira umumaro. Ni ukuvuga ngo umuntu arasaza, umubiri ugasaza, akaza agenda yunamye, ariko ibitekerezo ntibisaza kubera yuko yaba yarabyize. Ni ukuvuga ngo umuntu wamenye kwandika izina ryiwe aza arenda yunama akibashije kuryandika. Rero turashaka ngo ubwo bumenyi aribwo tugira, aribwo tuza tujana kuruta kwishimira kunezerwa ukiri umusore ufite imbaraga, ugasanga umuntu aragenda nta masomo ntiyize, ari aho ngaho gusa muri environnement. Kandi iyo umuntu atize hari ibintu biza bimwosha akabikunda, kandi kubera kutamenya icyo yakagombye gukora. Rero turakangurira urubyiruko, mu gitondo uzoza uzuka urebe cyane uvuge ngo Nkuru TV hari kwiki. Ni ukuvuga ngo uzoza uzuka wasanga inkuru ivuga hejuru y'urubyiruko uko bagomba kubaho. Tunakangurira cyane cyane impunzi kwiteza imbere, kandi kwiteza imbere biva muri capacité mu kwiga. Rero bavandimwe, tutabatindiye muri byinshi, twari tuje gusa kubabwira intego ya channel yacu, ariko ibikorwa bizakorerwa kuri iyo channel muzabibona. Tuzokorana gwera n'abana b'imyaka 5 batangiye kuvuga, tuzakorana nabiganiro numva ibitekerezo bafite, hanyuma tubabwira ico bakagombye kubaho. Abenshi iyo umwana avutse, icambere wihutira kumukorera ni ukumwiyegereza. Ikindi umukorera ni ukumuheza ibishobora kutamwangiriza iwe, kuko umwana uvutse ntiwotangira kumuheza ubugari, ngo utangire kumuheza amazi. Hari bigomba kumuheza kugira ngo akushe. Rero natwe hari ibyo dushaka kubaheza kuri channel kugira ngo urubyiruko rutangire rukure. N'abandi nabo bakuze nabo hari ibindi biryo tubaheza kugira ngo mukomeze mubeho mu buzima bwiza. Rero niyo n'umuyobokamana nabyo nuko byose tuzogenda tubihuza, ariko uzoshaka ibintu bijanye n'isesengura ry'iyobokamana rihambaye rigezweho ry'ukuri ritavangiye, uzagane iyi channel Nkuru TV. N'undi uzoshaka uburyo ashobora kwiteza imbere mu buzima busanzwe, nawe azagana ino channel TV. N'undi nawe uzoshaka kwiteza imbere kugira ngo yige mu buryo bwose bushoboka, azagane Nkuru TV. Tuzoba turi kumwe kandi turabishimiye bavandimwe. Tuzoza tunyuzaho n'ibindi bitandukanye, hazoza haba gusenga, habeho no kumva n'ibindi bitandukanye, habeho n'indirimbo. Ariko cyane cyane ndashaka yuko muri buno buzima dufunguka, tugira ubwenge. Urabona umuhanga wakoze indege yayikoresheje ubushobozi adafite. Niyo mpamvu iwe adafite ubushobozi bwo gukandagira mu kirere ngo bishoboke, ariko yakoze indege igendera mu kirere. Rero ndashaka yuko dukoresha ubushobozi tudafite, ibitekerezo tudafite, kugira ngo tugere ku kintu. Umuntu wazanye ko nari mbabwiye Thalys, wazanye uburyo bwo gupima imyubako, ubu nyine umuntu yubaka inzu ariko ntashobora kuyikorera. Rero niba ushobora kubaka inzu ya miliyoni ariko udashobora kuyikora ngo ishire ku gitugu, birashatse kuvuga ngo wakoresheje ubushobozi budafite. Natwe nk'impunzi, nk'abantu bahungiye mu bihugu by'abanyamahanga cyangwa se ibihugu bya Afrika cyangwa ibihugu bitari bya Afrika, turashaka gukoresha ubushobozi tudafite kugira ngo tugere kure. Ubundi umunyabwenge atekereza gakeya ariko agakora cyane. Ni ukuvuga ngo icyo atekereje aragikora kuruta gutekereza byinshi ukabyirundaho utabikora. Ndashaka yuko tuba dutekereza gitoya ariko tugishire mu bikorwa, tugiheze umurongo, tugiheze inzira nziza, tugiheze igishobora kungura abantu. Kandi umuntu agizwe n'ibintu bigiye bimushamikireho. Umuntu agizwe n'inshuti, abavandimwe, ariko cyane cyane ikigize umuntu nibyo wishoramo wewe. Bijya bintu nibyo byerekana uwo ari we. Rero kuri iyi channel Nkuru TV turashaka kubashoramo ikintu cy'ubumenyi, kumenya cyane. Hari umwarimu wigeze kutwigisha muri kaminuza, atwigisha ibijanye ni nutrition, ibintu bijanye n'imirire.
ya twari mu wa kabiri kaminuza w'ikiganga nutrition, uburyo by'imirire, uburyo umuntu agomba kurya. Burya hari indyo umuntu arya yo kwiyangiriza, akaba n'indi miryo iyo umuntu arya imufasha gukura, kubaho, kumera neza, kugira sante nziza. Rero ni cyane nimwe muri nutrition y'ubuzima yo kugira ngo umuntu abeho. Nuvuga ngo uburyo ushobora kurya indyo nziza ikagukuza, ni cyane yacu hari indyo nziza twabazaniye kugira ngo izabakuze. Rero turabashimiye, muzatugane natwe tuzabazanira ibyiza ku manywa na nijoro. Yesu abagasanire kandi tubahaye ikaze, mugira amahoro ya Yesu.